tubaye ikaze kuri Rugimbana Sport. Duhereye mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyatubwira ko ikipe ya Barcelona iri gukora plan yo guhagarika ikipe ya Bayern Munich. Umutoza Quique Setien akaba ashaka gufata hagati mu kibuga kongeramo umukinnyi, bakaba abakinnyi bane, agakina system ya 4-4-2, akaba rero ashaka gukoresha Sergio Busquets ndetse na Arturo Vidal barekipera, ari nako kujya kuri system ya 4-4-2. Ikinyamakuru kitubwira ko Antoine Griezmann yahita abanza kuri bench. Mundo Deportivo yo ikaba yatuzaniye hano duel ikomeye cyane ya Ter Stegen ndetse na Emmanuel Neuer. Ikinyamakuru kikaba kitubwira ati kuwa gatanu abantu bazabitaye ku matake n'ibindi bitandukanye, ariko hagomba no kuzamo duel y'aba bazamu babiri bombo wa Barcelona ndetse no Bayern Munich, abazamu bombiri b'Abadage. Ikinyamakuru kitubwira ko mu mazimisi mubagereranya mubavugaho ngo ninde wa mbere mu ikipe y'igihugu, kuwa gatanu muramenya ninde ukaze, kuko ngo bose bazahura na atake zikomeye cyane. Iki kinyamakuru rero kigasoza inkuru yacu kitubwira ko uyu muzamu w'ikipe ya Barcelona ariwe muzamu umaze gukora amasave menshi cyane muri Champions League y'umwaka. Aseyo iratubwira ko ikipe ya Atletico Madrid iri tayari kwerekeza i Lisbon nyuma yo korera ku munsi wo ku cyumweru bayikoreye test za coronavirus COVID-19, bagasanga abakinnyi babiri baranduye, Angel Correa ndetse na Sime Verisarico. Ikipe rero ikaba iri buhaguruka uyu munsi yerekeza mu gihugu cya Portugal rwose ngo nta kindi kibazo. Ikinyamakuru Marca cyo kiratubwira ko ikipe ya Atletico Madrid yagerekeranyije urutoki ku rundi, bafite ubwoba rero nyuma yuko babakoreye test ku munsi wo ku cyumweru abakinnyi babo babiri bakaba baranduye, Angel Correa na Sime Verisarico. Iyi kipe irahaguruka uyu munsi, ariko ejo ikaba ifite test hara mu gihugu cya Portugal kureba uko bahagaze. Bafite ubwoba bibaza ati se dusanze harimo abakinnyi bacu bakomeye baranduye bande twabigira dute. Ikipe ya Atletico Madrid rero n'ubwoba bwinshi cyane bwabatashye. Mu gihugu cy'Ubutaliyani, la Gazzetta dello Sport yo iravuga ati Inter iracyafightinga mu buryo bushoboka kabisa, iracyari mu irushanwa. Ni nyuma yuko ikipe ya Inter domire sezere ikipe ya Bayern Leverkusen ku bitego 2-1, Lukaku ndetse na Nicolo Barella. Hanyuma igitego kimwe cya Leverkusen cyasizwe na Kai Havertz. Inter domira rero itegereje uri gutsinda uyu munsi hagati y'ikipe ya Shakhtar Donetsk ndetse n'ikipe ya FC Basel yo mu Busuwisi. La Gazzetta dello Sport iratubwira ko abakinnyi barindwi ari bo kwitega cyane muri iyi merikato bagiye kuvugisha amagambo menshi ibinyamakuru ndetse n'abantu benshi bakabahanga amaso. Abakinnyi barindwi rero ikinyamakuru cyahisemo ni Isco ndetse na Gareth Bale ba Real Madrid. Abangaba ngo bashobora kuvuga cyane mu makipe menshi cyane muri isama. Harimo Jorginho wa Chelsea ushakishwa na Juve, harimo Paul Pogba wa Manchester United ushakishwa n'ikipe ya Juventus, harimo II Sancho ushakishwa cyane n'ikipe ya Manchester United, harimo Aubameyang ugomba kurangiza agasinya amasezerano n'ikipe ya Arsenal cyangwa akayivamo akagenda, hakaza kandi Philippe Coutinho uri kuvugwa mu makipe menshi cyane harimo Leicester City, harimo ikipe ya Arsenal, harimo amakipe nka za Tottenham na aferi zo gukurikirana kuri abakinnyi barindwi. Ikinyamakuru cyatweretse ko rwose muri isama bazavugwa cyane. Ikinyamakuru Tutto Sport cyo cyatubwira kwibaka ku ikipe ya Juventus kigomba kubanza kugira birekura, ikamaze kurekura Blaise Matuidi wamaze kumvikana ikipe ya Inter Miami gusinyamo imyaka 3 ikipe ya David Beckham. Ikinyamakuru kandi kigatubwira ko Juve yiteguye kurekura Sami Khedira, Gonzalo Higuain, De Sciglio, Douglas Costa, abo bose bagomba kugenda. Pirlo ngarashaka ikipe ntoya y'abajene, hanyuma kandi ibishahara by'aba bakinnyi bose azaba babiruhutse mu ikipe ya Juventus. Uwa mbere rero ngakamaze kugenda Blaise Matuidi, bane bakaba ari basigaye. Corriere dello Sport yaratubwira ko ikipe ya Napoli ndetse na Gennaro Gattuso Rino bakaba batari kumvikana mu by'ukuri. Akaba agomba gusinya amasezerano y'imyaka 2 Gennaro Gattuso mu ikipe ya Napoli, ariko akaba atari kumvikana na Aurelio De Laurentiis perezida w'ikipe ya Napoli ku bijyanye na droit za image. Ibijyanye na image bye ntago ari kumuha amapurusantaje afatika. Akarero ngo ibiganiro biracyakomeje, niko kantu konyine kari kugenda kabisoba guhera kuri uyu mugoroba. Quotidiano Sportivo yo iratubwira ko ikipe ya Juventus iri gushaka Isco ndetse na Sandro Tonali w'ikipe ya Brescia. Aba bakinnyi babiri bo hagati ngo Pirlo agomba kubagenderaho rwose, abamaze kubatereka kuri liste. Ikinyamakuru Metro cyo kikaba cyagarutse ku ikipe ya Manchester United yatsinze ikipe ya Copenhagen igitego 1-0. Igitego cya Bruno Fernandes cyaje gitinze, ariko cyahise gituma ikipe ya Man United ikomeza ubuzima bwayo muri knockout stage ya Europa League. Ikaba itegereje ikipe hagati ya Sevilla na Wolves kuri uyu mugoroba, imwe muri ibiri bikomeze ikazahura na Manchester United ku munsi wo ku cyumweru i Cologne. Ikinyamakuru Metro kandi cyagarutse ku ikipe ya Borussia Dortmund ngo yamaze gufata icyemezo finali, ikaba ngo uyu muhungu wa miliyoni 108 z'amapound ngo ntago azajya mu ikipe ya Manchester United Old Trafford kabisa muri isama. Nuno Espirito Santo kandi ikinyamakuru Metro nacyo kikaba cyamuhaye rwose umwanya wo kugira icyo avuga, akaba rero ari buhure n'ikipe ya Sevilla kuri umugoroba. Mutoza wa Southampton akaba yavuze ati turabereka abo turi bo, Sevilla twitegure cyane. Daily Star nayo ikavuga ati extra special kabisa, akarere Bruno Fernandes mu by'ukuri afashe Man United kwikomereza muri Europa League. Daily Star kandi ikabitubwira yuko ibya Sancho biracyahari ntibirarangira, ntimwihebe rwose.
Demira yo ikaba rwose yerekana Bruno Fernandes wafashije Manchester United rwose kugera mu kintu kimwe cya kabiri kirangiza cya Europa League. Ari nako kandi cy'abakuru Demira kitubwira ko Manchester United ntirarekura ku bya II Sancho biracyahari. Ikinyamakuru Demira cyo cyatubwira ko Sergio Kunagüero akaba ari busange bagenzi be mu gihugu cya Portugal kubatera morale. Uyu musore baramutse ngo bakomeje muri kimwe cya kane kirangiza ashobora kuzagaragara kuri match ya kimwe cya kabiri kirangiza afera suive. Demira kandi yatubwira ko ifiza hawe nyuma ya Côte d'Ivoire akaba ashaka kuva mu ikipe ya Crystal Palace. Palace rwose inashaka no kumusimbuza Ismaila Sarr, ariko kuraza aha muri Crystal Palace ni miliyoni 70. Ikinyamakuru Demira kandi cyanagarutse ku ikipe ya Liverpool yamaze gusinyisha Tsimikas, bakavuga ko rero Liverpool yakoze neza cyane mu by'ukuri gushaka umuntu wo kuri gatatu kuko nta mukinnyi bari bafite hariya. Ibintu bya plan B kuri James Milner ngo ntago byari kuzawokinga sezita. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo kiratubwira ko amakipe y'Abafaransa Paris Saint-Germain ndetse na Lyon yiteguye kuzatangira urugendo rwose ku munsi w'ejo rwa Final 8. Paris Saint-Germain izakina ejo n'ikipe ya Atlanta. Ikinyamakuru kikatubwira ko iyi foruma iri gutuma buri kipe yose yagiye hariya yumva ko iki gikombe yagitwara. Finali ni kuri 23 z'ukwezi kwa munani. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kinatubwira ko ejo Mbappe akaba yaratangiye imyitozo na bagenzi be. Arahari sha. Murajya he? Les amis, munsi mwiza cyane.